CPIM party by ipromoth hobo semno mungsa phellaya mungsa shlajak krei nai tongnai takokte buhuk sono lamsobo ang chenya tiprosa camera tongo juton tini chung phaiso pajak mongkha 24 constituency ni bising khobjak RC Guard ni mongkha Sharat Chandra Rungnokhlao tini kaisa ro salchani sibir khlaijagui tongo tini state government ni luali jakbai tini o Sharat Chandra Rungnogo state government dok phayoi je block ni through te khayoi hamkrai phunukna bagoi kaham humjakna bagoi PRTC Aadhaar card bebagno or khlaijagui tongo oro simiya borok sekango kabangma mohaikai je RC Guard ni bisingo kabangma area o khaika tini hingkai Sharat Chandra Rungnogo khlai tongo je o songkhla amchani lukurokni kahamni bagoi hinoi phunugui je state government dok borok ni bisingti khai sugidani bagoi hinoi borok khlai rifai tongo national party rok CPIM ni jorabo mohike khlai thangka 35 year mohike khlai thangka hamkrai ni bomongoi congress rok bo mohike khlai thangka develop ni bomongoi ge dabo BJP hapang rok bo BJP mothate IPF ni o jorabo mohike no de develop ni bomongoi administration ni samung rok mohike khlai jagai tongo o amchani sugidani bagoi hinoi borok khlailai tongo lukurok baksa ba saimanya na sin o India o kaini constitution tongo kaisan ka India constitution te kaisan kai 6th schedule constitution angka tinang sana thangmang kai 6th schedule motabe to nai khang kai administration already separate kai dijak chino autonomous district council je o 6th schedule constitution asa kai krak o national party rok mona agini simino bahai ke sokoma nai abono chai togui tongmase abon bagino tini oro je ADC ni administration tongtoi state government ni administration by tini oro khlaijagui tongo state government rok ADC ni administration ni samung khlaijmanja lukurok mo thokai mase sokomana bagi mo khlai tongmase chini ADC hapang tongnai rok bo je borok council administration no bill pass khlai samungo phanangyani bagai tini mo haike borok chalogui tongo chini je politician rok tongnai rok borok seani bagino tini mo ke state government rok illegally khlaioi ADC samung khlai tongphayo no nugui manghanoro kabangma chini je lukurok cherai hoito romboi na okra rong hoito romboi sikla bosok joto document khlaijai tongo 6th schedule constitution already provision tongo already reject ge mono sabo kajokri khaisinai sabo samungo phai phnang phaisinai chini je political thangnai rok bofuro sisa sinai bofuro phaioi chini je ADC ni administration no chalok phaisinai samungo phnang phaisinai CPIM party by tipramothani kono phelai mangkroi agibo CPIM party tongfuru moi kono khlai phayo administration ni samung rok no ADC no borok naikol tongna bagai administration kore hinoi nor khlai mangla khnai moi ke khlai phayo 49 year lai tongkha ADC mamani tabuk phano mono samungo phanang laiyaku CPIM party by tipramothabo semno mungsa phellaya mungsa shlajak krei sir hingkai tini tamni campaign khlaimani mo tamni oilano jotono khunum yafaro tini das goa ni hoite je dharti aba jan bagidari abhijan je special campaign o campaign ni tui kaisa goyamoni ADC village ni Sharat Chaudhary para SB school o kaisa special administration camp khaijakha o camp o elakani joto borok rok borokni je nangkukmani documents rok ba borokni je nangkukmani poriseba rok manui mano hingke chong belai khusi phai nukphai je elakani borok rok phai manjak phaika kabang belai kabang khe hingke borokni nangkukmani kagoj potro rok bo khai tongo hingke prashashan ni hoite je sujog subida romani borok no chong sawi khanaroi bo tongo plus je manma sing o camp ni bisingti chong roi bo tongo hingke agami dino bo tei bo chong sibir khainai khom tahai bwskang phainai 30 tarik o Podobeladi block office o kaisa sibir ngai kho o sibir bo jotono phai manjak phainani bangai ang koimung narugo hingke sibir je prashashanik sujog subida romani o subida no jotono narugnani bangai bo koyu sir hingkai dabo 6th schedule constitution ni motabe to dabo ADC o tongo already je state government ni tongma hainota ADC ni bo administration power tongo borok tongte ti norok tangi makhlaya na ADC ni no to chong saimaya abo sara Bharatborsho bepini abo cholai tongo
তাক যে 15 দিনनि স্পেশাল ক্যাম্প চলাই দङ गाबोन अंग हिसाबै जों खालायखा गे समय समयबो जों खालायनो दङ mo hai ke sir ना agini एडिसिनि कगनखौ जों सायमैया जों कुनो बरनि कगन सायमैया mo hai ke agini siming khlai phemar nugo to mo hai khlaimani bisingtei edisini administration no hamya khlaimani klayu hamya ngi tongle ना अब त हाइ कुनो करै एडिसि नन एडिसिनि कगया ब्लक तो अब एडिसि ब्लक राज्य सरकार प्रशासन চালাওখানে যত কিছু এডিসিনে মানে যত কিছু এডিসিনে বলতে আনে বড়ক হইতে শুরু খালি যত না পরিষেবা মানে এডিসিনে আর এডিসি রাজ্য সরকারনি খাগাইছেন কোনো খাইয়া ইনকে अब एडिसि प्रशासननि হইতে বা एडिसि गभर्नमेन्टनि হইতে খাইজাগো অময়া अब राज्य सरकारनि হইতে খাইজাগো অবন এখানে সুযোগ যতন মানাই দङ ইনকে एडिसिनि হইতে আলাদাকে খাইনানি বা খাইয়াংনানি অবন जों সাইমে আবো जों je diu subjonal lok officer ko borok ni samugrok bo je kri haing thang abo hero nugo ta जोंनि Bolong सामों तो bising चले ओइनो दङ जे जों साइमो माजरा तो सामों तो चले ओइनो दंब्ला एडिसिनि the sargani ni sinimo kya आं अमित कुमार जमातिया भिडियो पदबिल